Turabashuje bakunzi ba Dezo TV 24 umwanya makuru agezweho tarakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku kanditse subscribe kugira ngo uzajye ubona makuru ku buryo bwihuse. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubabwira. Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko abakoze raporo ishinja u Rwanda ubwicanyi ngo ababishakira amafaranga gusa. Yabivuze kubera iki turabigarukaho muri aya makuru. Naho abantu 8 batawe muri yombi bakekwaho gukomeretsa abageni b'inyamasheke babaziza giki nabyo turabigarukaho. Turaza no kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwire ko M23 yungutse abarwanyi bashya barenga ibihumbi 7. Muri aya makuru kandi turaza no kubabwira ku bya Minisitiri w'Intebe wa Katari wasabye isi kureka kurera bajeyi igihugu cya Isiraheli. Aya nandi makuru aho inkingo za Ebola zatangiye gutangwa ku bafite ibyago byinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugiye kuyarambura mu kanya. Uturakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku kugira ngo makuru azajya kugeraho ku buryo bwihuse. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye kubakanze subscribe nyene twa Didas Niyibizi. Duhere ku makuru areba u Rwanda. Simbizi ni wabyita ubugambanyi buhanitse ariko ubundi ubugambanyi n'ubugambanyi ariko Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko raporo ya Loni ishinja ingabo z'u Rwanda gukora ubwicanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo higamije gusa kwisabira amafaranga kuko uburyo ikoze n'amakuru ayirimo nta na kimwe gihuje n'uburyo nyabwo raporo zikorwamo. Iyi raporo yakozwe n'ishami rya Loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu igezwa ku kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku itariki ya 9 Nzeri 2025 i Geneve mu Busuwisi. Komiseri wa Loni ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Volker Turk yagaragaje ko kuva tariki ya 8 kugeza ku tariki ya 29 Nyakanga 2025 abarwanyi ba M23 baherekejwe n'abasivile bafite imihoro n'abasirikari bikekwa ko ari aba-RDF ngo bateye amasambu menshi muri sheferi ya Bwisha bica abasivile amagana biganjemo abahutu. Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Samuel Mbemba yashingiye nawe kuri iyi raporo avuga ko ahubwo Loni ikwiriye gushimangira ko ibyakozwe ari jenoside bidasubirwaho. Mu kiganiro na RBA Senateri Uwizeyimana Evode yanenze iyi raporo ya Loni avuga ko ngo abantu bajijutse ku rwego rwa Loni batakabaye bagendera ku makuru batagezeho ngo barangiza bakayatangaza nk'impuguke. Senateri yagize ati uburyo bakoresheje mu kubona amakuru bugaragaza ko raporo idakozwe mu buryo bwa science. Ntabwo waba uri impuguke ngo uvuge ngo umuntu yaguhaye amakuru kuri email utazi niba yarahimbye ibyo bintu. Abayikoze bari Kampala ngo bakajya banyarukirayo. Yakomeje agaragaza ko iyi raporo itandukanye nuko iyiswe mapping report ishimangira ko hari bamwe mu bayandikaga bibereye mu Bubiligi bakandikamo ibintu babwiwe. Avuga ko ahubwo igamije kwishakira amafaranga. Ati ntabwo ari raporo igendeye kuri science yo kwizerwa, ni raporo ubona igamije gusaba amafaranga. Nyuma yayo basabye ko habaho komisiyo yigenga ijya gukora iperereza ryimbitse, basaba n'amafaranga. Iyo komisiyo bayishakira ubushobozi. Inararibonye muri politike y'akarere Maître Gasominari Jean Baptiste nawe yanenze iyo raporo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashingiyeho isaba Loni gushimangira ko hari jenoside iri gukorerwa abahutu. Yavuze ko bitumvikana uburyo abakoze iyo raporo bayishingiye ku kuvuga ko hishwe abantu gusa ariko batagira ikibaranga na kimwe. Gasominari yagize ati ntabwo wavuga ngo hagati ya tariki 8 na 29 Nyakanga hishwe abantu gusa udashobora kumenya abari bo aho baguye uretse kuvuga gusa ngo ni muri sheferi ya Bwisha mu mirima itandukanye utavuga ngo ni mu murima wande. Ese byari ubudehe abo bantu baje guhingira umuntu? Yakomeje agaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishimangira ubwicanyi butabaye igamije gutwikira ubukorwa n'indi mitwe ariko idashaka ariko iyo mitwe ngo Repubulika ikaba idashaka kuyivugaho. Ati hari abaherutse kwicwa na ADF muri teritwari ya Beni barenga 86 kandi amashusho arahari, amazina yabo arazwi naho bakomoka ariko ntibigeze bashaka kubivugaho. Muri turi naho hagiye gushira imyaka 2 nta joro ry'ubusa
hatajya hicwa abantu 5. Leta ya Kongo yakabaye ijya muri kariya kanama ka Loni kagaragaza ko abantu bari gutikira buri munsi, ahubwo ikaka ubufasha. Nibyo yakora aho kugira ngo ihimbe abantu bapfuye idashobora no kugaragaza abo abari bo, kuko hari uwo ishaka guharabika. Tukiri hano mu Rwanda, Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena Solina Nyirahabimana we yavuze ko u Rwanda rukwiriye guhaguruka rugahangana n'abanyaburayi, by'umwihariko Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Ubumwe bw'i Burayi ikomeje ngo kugendera ku ntekerezo za mpatsibihugu igaharabika u Rwanda nkana. Yabigarutseho ku itariki ya 15 Nzeri 2025 ubwo Inteko Rusange ya Sena yatangizaga igihembwe kidasanzwe kugira ngo isuzume ikibazo cy'inyungu rusange kijyanye n'umwanzuro wa 2025 akarongo 2861 RCP cyo ku ya 11 Nzeri 2025 w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubumwe bw'i Burayi uvuga ku Rwanda n'umwanzuro ujyanye n'inteko ya EU yasabye u Rwanda kurekura Ingabire Victoire Umuhoza ufunzwe kuva muri Kamena 2025. Abagize inteko ya EU bateranye kugira ngo baganire ku ifungwa rya Ingabire, banafata umwanzuro wo kuryamagana no gusaba ko ahita afungurwa. 549 barawushyigikiye, 2 barawanga, abandi 41 barifata. Abadepite ba EU kandi basabye ko abandi bantu bakurikiranyweho ibyaha birimo gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho, barimo umunyamakuru Sengimana Theoneste, nabo barekurwa. Senateri Nyirahabimana yavuze ko ubusabe bw'inteko y'umuryango w'i Burayi bugaragara nko kwivanga mu miyoborere y'u Rwanda, kandi ari igihugu gifite ubwigenge n'ubusugire budakwiriye kuvogerwa. Yagaragaje ko uwo mwanzuro ukubiyemo ibitekerezo biyobya ukanibasira ubuyobozi bw'u Rwanda, hagamijwe kugaragaza ko mu Rwanda nta bwisanzure buhari bwo gukora politike no gukora itangazamakuru n'ibindi. Yagaragaje ko kandi ari umwanzuro ugamije kwangiza isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga kugira ngo utambamira inyungu z'u Rwanda n'iz'abanyarwanda mu mibanire, ufatanye no mu butwererane n'amahanga. Ati dukwiriye gusesengura uyu mwanzuro mu buryo bwimbitse tukareba igikwiriye gukorwa, kuko tutakwihanganira igitambamira inyungu z'abanyarwanda. Yavuze ko nubwo ubufatanye hagati y'inteko zishinga amategeko bukwiriye ku mpande zombi kuko ari ngombwa, ariko abo mu nteko ya EU bafashe icyemezo nkana bitari uko batari bazi ko u Rwanda rukora kandi ngo rukora neza. Senateri Nyirahabimana yavuze ko ari inyandiko ishingiye ku rwango n'ibitekerezo bya mpatsibihugu, ngo ni babandi barakazwa nuko umuntu yakoze neza. Ubufatanye hagati y'inteko nibubeho, ariko ngo ntabwo byabuza abantu nk'aba n'ubundi kuzagarura undi mwanzuro. Senateri Nyirasafari Esperance we yavuze ko ibyakozwe n'inteko ya EU ntawe byatangaza, kuko abanyaburayi bakunze kuvogera ubusugire bw'igihugu bakinjira mu mikorere y'urwego rw'ubutabera. Agaragaza ko bidakwiriye kwihanganirwa. Kuri Senateri Nyirasafari we avuga ko ntawe ukwiriye kwihisha mu mutaka w'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, wakora ibyaha ngo u Rwanda rubireberere. Senateri Rugira Amande we yavuze ko Inteko Ishinga Amategeko ya EU imaze kugira akamenyero ibikorwa byo gushyira u Rwanda ku rwego rwo guhora rwisobanura. Biteganyijwe ko komisiyo z'imitwe yombi zifite amategeko n'uburenganzira bwa muntu mu nshingano zisesengura uyu mwanzuro w'inteko ya EU mu buryo butomoye. Ibyavuyemo rero bikagezwa ku nteko rusange y'Inteko Ishinga Amategeko y'imitwe yombi. Mu yandi makuru, abantu 8 batawe muri yombi bakekwaho gukomeretsa abageni i Nyamasheke. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Nyamasheke bwatangaje ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bamaze guta muri yombi abasore 8 bakekwaho gukubita no gukomeretsa umusore bo mu murenge wa Bushenyi mu karere ka Nyamasheke biteguraga kurushinga. Buvuga ko abakekwaho ngo bashobora kwiyongera kuko hari n'abandi batarafatwa. Ku itariki ya 10 Nzeri 2025 saa 3 z'ijoro nibwo abo Mugisha Fiston w'imyaka 25 na Muhawe nayo Jeannette w'imyaka 21 batezwe n'insoresore z'abajura zirabakomeretsa. Ibi byabaye mu gihe bwari buke umusore ajya gusaba no gukwa umugeni we
bari bamaze umwaka basezeranye imbere y'amategeko. Izo soresore ngo zarabakubise zirabakomeretsa zinabambura telefone ebyiri, iy'umugeni n'iy'umukwe, igikapu cyarimo agatimba n'inkweto by'umugeni, imipira ibiri y'imbeho n'ibindi byari bukoreshwe n'isakoshi yari irimo n'amafaranga ataramenyekana umubare baratwara. Ibi bikimara kuba, inzego z'umutekano zifatanyije n'inzego z'ibanze zahise zitangira gushakisha aya mabandi, dore ko yari amaze iminsi ategera abantu mu mudugudu wa Bushenge, akagari ka Bushenge mu murenge wa Bushenge, akabambura. Icyo gihe umukwe we n'umugeni ngo bahise bajya kuvurirwa mu bitaro bya Bushenge, ubukwe burasubikwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge Habumugisha Yasente yavuze ko ku ikubitiro bahise bafata abasore batatu, abafashwe bakajya bavuga abo bakorana, bituma kugeza ubu ku itariki ya 15 Nzeri hamaze gufatwa abagera ku 8. Avuga ko hashobora no kuba hari n'abandi bari muri aka gatsiko k'izi nsoresore ziteza umutekano muke, cyane cyane muri centre y'ubucuruzi ya Bushenge. Hafi ya bose bakaba ari bo mu mudugudu wa Runyinya, kagari k'Impara. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko wungutse abarwanyi bashya 7,437 bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikari cya Rumanga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuhango wo kwinjiza abarwanyi mu gisirikari witabiriwe n'umuyobozi w'ihuriro wa AFC M23 Colonel Nanga n'umuyobozi w'abarwanyi wa M23 General Major Sultan Makenga. Hari ku itariki ya 14 Nzeri 2025. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko abarwanyi barimo abahoze ari abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abandi bo mu yindi mitwe igize ihuriro Wazalendo biyunzeho ubwo hafatwaga imijyi irimo Uwagoma na Bukavu muri Mutarama na Gashyantare 2025. General Makenga yamenyesheje aba barwanyi ko bahawe iyo myitozo kugira ngo babohore igihugu cyabo, kuko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo bukomeze kwica abaturage bubaziza ubwoko bwabo, gusenya imidugudu yabo, kandi ngo byasenye igisirikari cy'igihugu. Uyu murwanyi yagaragaje ko Perezida Tshisekedi aha ingabo z'ibindi bihugu agaciro kurusha iz'igihugu cye. Ati aba bafite agaciro kurusha abanyekongo n'abasirikari b'ikindi igihugu. Igihugu cyacu kirasa nkaho cyagizwe ikimoteri. Umuntu utubaha igisirikari ntiyubaha igihugu, ntakunda abanyekongo, ntibikwiriye ko akomeza kuyobora. General Makenga yasabye abarwanyi bashya kurangwa n'imyitwarire myiza ku rwego rwo hejuru, kugaragaza itandukaniro riri hagati yabo nabo bahanganye nabo, kubahisha igihugu cyabo, gukunda abaturage. Abamenyesha ko ari bwo bazagera ku ntego yo kubohora igihugu. Mu ntangiriro za Nzeri 2025, General Major Makenga yagaragaje ko abarwanyi ba M23 bafite intego yo gufata indi mijyi ikomeye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo nka Kalemi mu ntara ya Tanganyika, Kisangani mu ntara ya Chopo na Kindu muri Maniema. Kandi ngo kugira ngo ibyo bishoboke bisaba kubona abanyamuryango bashya. Colonel Nanga we yamenyesheje abarwanyi bashya ko uretse iyi mijyi, M23 izabohora n'indi irimo Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga, Mbandaka muri Equateur n'umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari wo Kinshasa. Tukiri aha muri Kongo, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ryatangiye gutanga inkingo za Ebola ku bafite ibyago byinshi byo kwandura, harimo abaganga n'abahuye n'abarwayi b'iki cyorezo mu ntara ya Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. OMS yabitangaje ku itariki ya 14 Nzeri 2025, ikavuga ko doze 400 za mbere z'inkingo za Evebro zagejejwe Ibulabe, aho icyorezo kibasiye cyane cyane zikuwe mu bubiko bw'igihugu burimo izigera ku 2,000. Ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe gutanga inkingo ryemeje ko rizatanga inkunga ya doze 45,000 z'inkingo za Ebola zoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo nk'uko OMS ibitangaza. Mu ntangiriro za Nzeri nibwo byatangajwe ko iki cyorezo cyongeye kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bimenyetso bya Ebola harimo kugira umuriro mwinshi, kubabara mu ngingo no kurwara impiswi, ndetse iyi virusi ngo ishobora no kuguma mu mubiri w'umurwayi igihe runaka ikazagaruka. Amakuru atangwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko hari abantu 32 bakekwaho ubwandu, 20 bamaze kwemezwa ko banduye, naho 16 barapfuye. Umuyobozi uhagarariye OMS muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Otimi mu cyumweru gishize
ubwo yari mu nama yabereye mu Busuwisi yavuze ko bari guhagarika iki cyorezo ndetse ngo birashoboka ariko ngo bizagorana n'ibidafatiranwa mu maguru mashya. Yasabye ubufasha bwisumbuye haba ku gihugu no ku bandi bafatanya bikorwa. Naho Minisitiri w'Intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasmin Al Thani yasabye umuryango mpuzamahanga ukomeye ku isi kureka gukomeza kurera Isiraheli bajeyi bakayifatira ibihano nyuma y'ibitero yagabye ku buyobozi bwa Hamas i Doha muri Qatar. Ku itariki ya 9 Nzeri 2025 nibwo ingabo za Isiraheli ku bufatanye n'urwego rushinzwe umutekano n'iperereza Shin Bet zagabye ibitero ku nyubako zo muri Qatar zarimo abayobozi ba Hamas. Nyuma y'iki gitero Isiraheli yagabye muri Qatar yanenzwe n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye ku isi barimo na Donald Trump uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanzwe ari inshuti y'akadasohoka y'iki gihugu. Ebi Sheikh Mohammed yabigarutseho rero mbere y'uko haba inama izahuza Qatar n'ibihugu by'ibituranyi birimo Bahrain, Kuwait, Oman, Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho baziga ku buryo byashyiraho igitutu kuri Israel kugira ngo ihagarike intambara muri Gaza. Ati igihe kirageze kugira ngo umuryango mpuzamahanga ureke kurera Israel bajeyi aho gutangire uyifatire ibihano ku byaha byose imaze gukora ndetse banayisabe guhagarika intambara muri Gaza imaze guhitana abantu benshi. Yakomeje avuga ko ibintu bituma Israel ikomeza gukora ibi bikorwa ari ukubera uburyo bihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bitajya bifatira ibihano ku byaha ikora birimo kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Bamwe mu bayobozi byitezwe ko bazitabiriye inama harimo perezida wa Iran Masoud Pezeshkian, minisitiri w'intebe wa Iraq Mohammed Shia al-Sudan, perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ndetse na perezida wa Palestine Mahmoud Abbas wageze i Doha ku itariki ya 14 Nzeri. Ku musozo w'aya makuru reka tubabwire ko guverineri wa leta ya Utah muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Spence Cox yatangaje ko Tyler Robinson ukekwaho kwica Charlie Kirk atemera icyaha kandi ko yanze gufatanya n'inzego z'iperereza. Guverineri Cox yabitangaje ku itariki ya 14 Nzeri 2025 mu kiganiro yagiranye na ABC. Ati ntabwo yemera icyaha ndetse ntashaka no gufatanya n'abashinzwe iperereza ariko abamukikije bose barimo kudufasha. Tyler w'imyaka 22 ukekwaho ubwo bwicanyi afungiye muri gereza ya Utah, aho biteganyijwe ko azagezwa imbere y'urukiko ku wa 2 tariki ya 16 Nzeri 2025 kugira ngo asomerwe ibirego ashinjwa. Guverineri Cox yavuze ko Robinson afite umukunzi akaba ari umwe mu bakomeje gufasha abashinzwe iperereza nk'uko urwego rw'iperereza muri Amerika FBI rubihamya. Abashinzwe iperereza bavuze ko nyuma y'iraswa rya Kirk, Robinson yemereye inshuti ze ko ari we wabikoze mu biganiro bagiranye ku rubuga rwa Discord. Ati icyo twakwemeza nuko ibyo biganiro byabaye ariko inshuti ze ntizemeraga ko ari we kugeza ubwe ari we ubibwiriye ko yabikoze. Robinson yafashwe ku itariki ya 12 Nzeri 2025 nyuma y'uko se amutahuye ku mafoto yafashwe na za kamera zicunga umutekano akamusaba kwishyikiriza polisi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko wishe Kirk akwiriye igihano cy'urupfu. Guverineri Cox nawe yunze mu rya Trump avuga ko hamwe n'icyaha bazashyirwa ari uko ahawe icyo gihano cyo kwicwa. Kugeza ubu impamvu yihishe inyuma y'urupfu rwa Kirk iracyari amayobera. Uyu Kirk Charlie yamenyekanye nk'imirimbanyi y'intekerezo zishingiye ku gusubiza Amerika uko yahoze. Yanashinze umuryango wa Turning Point USA. Yishwe arashwe ku itariki ya 10 Nzeri 2025. Uyu akaba yari inshuti ikomeye ya perezida Donald Trump, yishwe ubwo yari gutanga ikiganiro muri kaminuza ya Utah Valley. Dusoreje amakuru twabateguriye agezweho. Utarakana subscribe nako kamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru atandukanye utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo amakuru dushyizeho uzajye uyabona mu buryo bwa notification. Nitwe ba mbere tugera ku makuru ukayumva uri uwa mbere. Bye.